Dostlar, assalomu alaykum. Bugun sizlarga xudo xolasa Emirabad avtosavdoda ajoyibundan Spark mashinini qo'yib beramiz. Obzor etib beramiz. Mashinamiz 2020-yil ishlab chiqilgan. 4 balon toza do'stlar, yumshoq baloqlardan qo'yilgan. Mashin holatini e'tibor beringlar. Kırılgan, chizilgan yeri yo'q. Akkuratni minilgan mashina do'stlar. 94 ming yurt tutdi mashinamiz, avtomat korobka. Podogrev sidina full pozitsiya, hamma narsasi bor mashinning. Chexol poliklari bor, mana telar döşelmeyildi. 2020-yil. Kırılgan, çizilgan yerleri yok. Maşın 100% radno. Metan gazları bor dostlar. Çok kisasına dene maşınız dostlar. Akkuratni minilgan. Dostlar, maşınımızın narxına gəladigan bolsaq, naqd pula 1.8 milyon azraq gəlişib beramiz. Bank arqalı bolsa 20 milyon bilan minəsiz maşını pul. Kimə qiziq bolsa gələrsən, maşınımız Emirabad avtosavdoda maşınlarımız köp. Aylık ham 2 milyon 800 3 milyonlardan gələr. Gələrsə etibarlar üçün rəhmət.